Lukibunte, di kiti Biblia tayo, 1 Kings 19. Dito iti pangadawan tayo, iti prinsipyo kan guidance regarding our topic this afternoon, mastering your moods. Okay? Mayat mo ti mood ita kakabsat ngagdingag mo numadi. I hope you are in the mood. If you are not, you better listen to this. 1 Kings 19, 1 to 18. So basaag story dito, kat dinggan nyo, tabasag ti Ilocano. It might take a while, but it will help us as we go along, kadeto yung lesson ta itang malam. Okay. Ket ni Acab, imbaga na ken Jezebel, ti amin nga inaramid ni Elias. To give you a background, ni Acab isut ari. Ni Jezebel isut queen, isut asawa na. Katata ni Elijah, gapo ka DJ miracle nga nabimabati apoy, ket nagbalbaliw dagiti tao, pinatay da digitay propeta DJ Diyos ni Acab. So nagipulong ni Acab imbaga na ken Jezebel, ti amin nga inaramid ni Elias, ken no kasano ti panang papatay na kadagiti amin na mamadto babaen ti kampilan. Idi kasta ni Jezebel nagbaon ti maysa ababaonen ken Elias a kinunana. Kasta kumati aramiden dagiti di Diyos kanyak ken addapay no jak aramiden ti biag mo akas ti biag ti maysa kadakwada aging gati ti bigat iti daytoy a tiempo. So patayon na. Ket idi nakita na dijay isu ti makder ket napan gapo iti biag na ket dimteng sa di Beerseba isu abiyang ti Huda ket imbati na ti adipin na sadyay. Ngem isumet laeng napananagnag na iti maysa nga aldaw kadagiti let-ang. Ket imay ket nagtugaw ti sirok ti maysa akayo nga juniper tree. Ket dinawat na amatay kuman isuna. So he was in a depression state. Ket kinunana umanayen itao apo alae mon ti biag ko ta sa anak anaim imbag ngem dagiti amak. Ket idinagidda ket naturog ti sirok ti maysa akayo nga hunipero adtoy maysa nga anghel ti kimmalbit ken kuana ket kinunana ken kuana tumakder ka ket mangangka. Ket kimmita ket adtoy ti maysa abibing ka nga naggapot klaberya. Okay. Ti maysa abibing ka analuto iti rabaw dagiti beggang ken sanga gurita adanom ti adda iti ulwanan na. Ket nangan, ket imminom, ket nagidda manen. Ket ti anghel iti apo imay manen ti may kadua daras, ket kinalbit na, ket kinunana, tumakder ka, ket mangangka. Gapot at ipagnaem, ket dakkel unay ama ipaayken ka. Ket isu ti makder, ket nangan, ken imminom, siyempre bibing ka manen. Ket napantipig sa day tataraon, iti upat apulo nga aldaw, ken upat apulo arabi sa di Horeb abantay ti Diyos. Ket dimteng sa jay ti may sa arukib. Ket nagdagos sa jay, ket adtoy ti sa uti apo imay kengkuana. Ket kinunana kengkuana, anya tiar armidem ditoy Elias. Ket simungbat siyak naimunak unay idi amay paay ti Diyos apo dagiti buybuyot. Dagiti anak ti Israel, simyasi dati tulag mo, rinebada dagiti altar mo, pinatay da dagiti mamadtom ti kampilan, ket sisiyak laengen, tinatdan, ket isuda, sapsapulin dati biag ko, tapno keltayen da. Ket kinunana, rumuar ka, kinagtakder ka tinabaw ti bantay ti sango ti apo, ket adtoy ti apo limabas, ket may sa adakkel, ken napigsa nga angin, binesang na dagiti bambantay. Ket binurak na dagiti batbato ti sango ti apo. Ngem iti apo, awan idi nga angin. Ket iti kalpasan na ti angin, may sa aging gined. Ngem iti apo, awan idi iti ginggined. Ket ti kalpasan ti ginggined, may isang apoy. Ngem ti apo, awan idi iti apoy. Ket iti kalpasan ti apoy, may sa basit ana lumamay atimek. Ket kasta idi ani Elias nangig na, ngay nabungan na ti rupa na, idi kayag na, ket napan, ket nagtakder, idi pagserkan ti rukib. Ket adtoy, imay ti may sa atimek, kingkwa na ket kinuna na, anya, diar aramidem ditoy, Elias.
Ket kinunana siyak na imunak una maipaay ti Diyos, dagiti buybuyot, dagiti anak ti Israel, simyasida iti tulag mo. Renebada dagiti altar mo, ken pinatay da dagiti mamadtom ti kampilan, ket siyak laeng tinatdan, ket iso sapsapulen da ti biyag ko, tapno keltayen da. Ket ti Apo kinunana king kuana, ingka, agsubli ka ti dala mo tilet ang ti Damasco, ket into no sumangpet ka, pulutam to ni Hazael nga agari iti Syria. Ket ni Jehu nga anak ni Nimsi, pulutam to nga agari iti Israel. Ket ni Eliseo nga anak ni Safat at taga Abelhula, pulutam to amamadto iti saad mo. Ket maaramid to iti makatalaw iti kampilan ni Hazael, papatayen to ni Jehu. Ket ti makatalaw ti kampilan ni Jehu, papatayen ni Eliseo. Nupay kasta, siyak nang iti daat ti maipaay kanyak iti 7,000 di Israel. Amin dagitoy nga tumtumeng ket saanda nga nagparin tumeng ken Baal ken amin nga ngingiwat nga saan nga immagep ken kuana. The Lord bless the reading of His Word. Kaslaki na nagdingag ti drama kakabsat yan ta radyo. Mastering your moods. Anat kahit na nga sawan kakabsat, iti master. No master, it means to gain control or overcome. Masapol nga i-control, iturayan, ikangker, daytoy mood tayo. What is mood? Mood is a temporary state of mind or feeling. Panunot wano may nga karidik na. And it plays a critical role in our performance at work. Kung natin na dumagat, wala ako sa mood. I am not in the mood to work. I am not in the mood to do my task. Wala ako sa mood ngayon. And it plays a critical role in our performance at work. Sometimes it is positive. Mayat tirik natin, mayat timod ni boss ita ah. Hanga na sungit ni sir ita ah. Mayat tiriridawan na ah. Tayo nga ibagang agpameriendan, sigurado nga agpamerienda deta, mayat tamod na. Hanyo irandra natin mapan makisarita, no madita mood na. See, that's what mood does. Sometimes it is low. And so, dito yung mood, it must be mastered. Ante kung ko na nga, awan diyak ka makontrol it should be mastered. Controlled, overcome, or managed. This is what you call mood management. Mood management. So, dito yung lesson kakabsat, in a secular aspect is how to manage your mood. But as Christians, let us see what the Bible says. Tapnon ti kasta, deti panang control tayo, panang master, panang manage tayo, deti mood tayo kakabsat is a biblical way of doing it. Because we cannot let this take over us. Would you like your mood to take control of you? Hamo kayat nga di mood mo, isot mang control king ka. So therefore, the position of war is, you must be able to control your mood. So kaya't kung i-share kada kayo itang malem kakabsat, dagiti innem nga principles that we can glean and learn from the passage that I read before you this afternoon. Mastering your mood. DJ pinangbasak, I don't need to repeat the story, nalawag nga tamot kada kayon. Nga ti sitwasyon ni Elijah is in the depression state, depressed iti condition na, everything kakabsat kat negative iti panagkita na. And it seems it is the end of everything in his life. So what do you do to master your mood? What can we do according to this passage? To control, to manage, to overcome our mood problem or mood tendencies. What can we do? Well, number one kakabsat is this. Release your emotions to God. Release your emotions to God. Deta mood kakabsat must not be kept in prison inside you. Amuyo kakabsat, deta mood every time nga dakeng ka on a Christian perspective. It is singing and he says, please release me. Let me go. Amen? So no daking ka itatati madama nga mood nga nasayaat, what do you do? And in a moment nga daking ka dijay, release it before God. In verse 4, kung na to'y,
Kabsat, ngem isumet laeng napan ang nagnagnay ti maysa nga aldaw kagiltang ket imbay ket nagtukot isirok ket dinawat na amatay kuman ket kinuna na umanayen itao apo alae mo ti biyag ko iti apot nang ibagaan na. Release your emotion. Deti emotion nakakabsat ket kwa. Bale detoy ket detay talagang patay ti pampanunutan nan. Suicidal thoughts. I want to die. I don't like to live anymore. I'm done. It's enough. I'm tired. I don't want to live another day. I don't want to see what future is like. I want everything to end now. They kakabsat iti mind nga daking kwanan. And it is a legitimate emotion he had. So what did he do? In open up na ti Apo. You see, you don't need sometimes ti prayer kabsat. Hamo kailangan nga dete kasi compose ti ibagam. No, just release it to the Lord. Apo, sa totoo lang, dito kahit kut matay na po, kung kukayatan na po, I'm tired, I'm done, Apo. Kaya, i-release mo iti Apo, dayjay. Napimpindas nga ti Apo, pang i-release ham, ngam dagiti tao, agbaling ka nga hostile, sensitive, and become angry to others. What is mood swing? Are you familiar with that term? Of course! Mood swing is a sudden, bigla, or intense change in emotional state. Nakaragragsak ita, madamdamag at madi, yapay nga ta. Arat napasamak na. Di ba? Bigla. During a mood swing, a person may quickly, madalas, switch from feeling happy and upbeat to feeling sad, irritable, and angry. That is mood swing. When you realize you are in that situation, you cannot let your mood take control over you. Masapol nga kunam, Apo, I am angry. Kapungpong tutak, Apo. Amoy o danabuyak, idi ubingat nga balita, ijay Manila kano, at dati may sa nga restaurant, nga ijay kat mabalim mo nga ipeksat pungtot mo, gumatang ka tibote, iti room, kas lang ko nadagat imagine jay tao nga kagurguram at dadjay. Kat itirom jay bote. You are releasing your boiling anger inside you. Pang! We don't have to do that. Ti Apo kakabsat, iti pangirilisan tayo, digiti emotions tayo. Kita yung kakabsat, Pastor, okay lang ba yun sa Panginoon? Look at what happened to Elijah. Okay lang ba nga ti ibagbagam ti Apo kat suicidal thoughts? That's same thing with Elijah. You get the point? Okay lang ba, Lord? Basaam ta Book of Psalms. Kung napay ni David kat ko, Psalmist David ko na Apo, burakam, dagiti ngipon da, kung kunana. Talaga DJ sakit tinakem. That's the point. Kat in-release na iti Apo. Rather than keeping it and going through your mind, i-release mo iti Apo. So there may be days it comes to you, remember this point. Just like Elijah, he released his emotions to God. Number 2, may kadwa kakabsat, mastering your moods. Refresh your body. Refresh your body. Kita nyo kakabsat, iti napasamak dito verses 5 and 6. Kita nyo Okay, 5 and 6. The Bible says, ket idinagidda, ket naturok ti sirok ti may sa akayo, nga junipero, adtoy, may isang anghel ti kim malbit king kuana, ket kinunana king kuana, tumakder ka, ket mangangka. One of the causes of mood swings is sleep deprivation and stress. Pinadas ko ni research dito. Mesa ka digiti cause ti pag mood swing ang ti tao, hala babae, ure lalaki. Din sa hanggat ti mood na, baka kurang turog na. Yeah, sleep deprivation. Add to it is stress. So what? Akatagbaling ka nga sensitive. So di, kung naninelesen kat, wang nga rod, Pastor, madlaw ko pa iti, bagikat alistok mo tag, pungpung tut ko na. Sleep deprivation and stress. Often, tiredness. At this point, Elijah was tired because he was running for his life. And he was threatened. Tirasun no aping agtartaray, his adrenaline was so up. Because he was afraid, maabutan isuna ni Jezebel ket papatayan na. So he was running so fast to the best he can, maximum energy put into it. He was running and running and running until he got tired.
Bimaba di adrenaline na. So he felt his energy was drained. The threat was still there. He was afraid for his life. What did he do? One of the best things you can do when your mood is not good, matulog ka. Rest. Tatagakabsat, ipakita kada kayo, ti rest. R-E-S-T. Amen? R-E-S-T. Letter R, relax. Inka di not ba? Inka di sexy beach. Di ba? Oh, tatagakabsat. No stress kayo, kita na't madamdaman. No kaya may kayo sumurot. Yeah. Oh. Di ba? Inka lang ag-relax. Maybe you just need to look on a place nga nalawa ti makikita. Maka-relax king ka. Physically, you need that. Kasi confined ka office, agmalma lang. Paperworks, documents. Tapos tao. So, you need a variation. And God is a God of variation. God is never monotonous. It's never, kita nyo absat. Look at the period of time. It's not day all throughout. There is day and night. That's variation. Day to work and night to sleep. Variation. There is, what? At the iti body of water, at damot iti land. Ay katno puro danom. So, di ko na nga guso-guso. Variation. Iso nga, ingkay mo relax ka, absat, hanadakas deta. Relax. Enjoy also the fruit of your labors. Oh, aglalo ka, digito yung tiyempo ka kabsat, very stressful ti panagbiag, ingkay ag-relax. Oh. I-set mo ti time. Hanga dete, Domingo ita, hindi ag-relax ko na ni pastor. Hanyo mat iran-ran nakakabsat, digimog tayo. So, kumbaga, i-priority lang, ipam mo di usto nga oras na. Alagat ne, dati pa nagtrabaho, dati gimong kasapulan ti spiritual tayo deto, kat tuno Sabado, alagat ti bigat, hanadagas na, mapantay yung matag-relax. Amen? Idi open pelatan at baga kabsat kat nagadot mapanti bigat. Sa baling amin ti malume, idi. Nagitay medyo agiinom ka da, kuha mo ti malum. So, nga di, ti grupo tayo no kwa. Amen? Relax. Oh, no ti pa ka-relax sam kakabsat kat 7-Eleven, din ka ta 7-Eleven. Kano mami na si upaw, di da kada hotdog, kakabsat kada, but you need to relax. Kasi di bagim, kasapulan na kakabsat, ma-break the monotony. Letter E, exercise. Do you realize what exercise can do? Physically kakabsat, po, pero nga nagbayti pa nag-flow. I cannot explain medically, scientifically how it works, but it really works. Because I am not a dietitian, I'm not a doctor, I'm not a nurse, I never went to a medical school. But I know that when I do exercise, there is a good result. It works. Sumin out ti panunot, mayat ka kabsat. So at the time nga, kukurut-rut, deti rik-rik nak, inak man lag, ag-exercise. By the way, deta relax ka kabsat kat massage, pa deta no ko, massage. Papisit mo, dito'y mo, papisit mo, dito lang, papisit naman basit. Ako nagbayad. Exercise. Abaling nga, hindi ko nagtibalayo, ag-jogging ka, ag-katarwan, ag-jogging ka, ag-walking ka. It's a balanced life. Balancing ng approach ti panagbiag. Nakita yung kakabsat? Kita nyo tinarami ti Apo? Idi ibaga na nga, look ha, idi ibaga na nga kunana, Apo, alamon ti biag ko, sinermonan ka ti Apo asigod. Hanga sinermonan ti Apo, pinakan na, binayan na nga naturog. You see, refresh your body. Baka akala nyo, pag sinabi mo, Lord, ba't tayo kong kasto? Sermonan na kahaan, paturugan na ka ti Apo. Mangibaon ti tao nga mangtad ti sidam. At da mga wisking ka, inta ag-exercise. S, in that word rest, is sleep. Sleep. Tulog, mga kapatid. You see how important rest for the body. Kunana di Psalms 127, anak kunana di. It is vain for you to rise up early and to sit up late, for so he giveth his beloved sleep. Madimot kakabsat, di kita sobra turog na kakabsat. Madilat tatmud mo, amom no sobra turog mo, madilat tatmud mo agriing. Tamang tulog lang mga kapatid. And letter T, awan mapanunot ko kakabsat. Awan dita, awan? Ayon, tamang kain. Nakakabsat. Kasi kita nyo, pinakan ti Apo ni Elijah, kumain siya. Tamang kain. Sakto lang. Amen? And there are times even eating can be physically therapeutic. You know?
So, whatever nga mang relax ti bagim, do it. Don't take life too seriously. Don't take life too seriously. Life is too short to worry, and life is too short to be stressed. You want to stay in the long haul? Live a balanced life. Balansin tayo. False balance is abomination before God. We can learn it. I'm not trying to secularize the point here. It's there. It's there. At the jay kakabsat. Amen? Ang amtay ko nakon, agat yurnos tayo lang ti priorities tayo. Kanda do mga aramid tayo. So, relax, exercise, sleep, at tamang kain. Refresh your body. Maybe that's what you need. This week, maybe that's what you need. Basa pa tayo nga malpas idagagabsat, alagat, that's what you need. Oh, di na dumati pa ka-relaxan nagat mall. Moleng-leng. Di ba? Kakabsat. Awan mo ti gatang na mapalay dyan. Pag na. Kasi monotonous eh. You know? So, bakasyon. Kalati arig nagat makabakasyon ka. Number 3, kakabsat. Ito. Number 3, mastering your mood. It's in the verse. Redirect your actions. Redirect your actions. Ipulang mo. That means realign your focus. Kasi mabalin, gapo ka DJ, pa naka-stress tayo, kat sabalin ti pagturturungan, dagiti pampanunot tayo, sabalin ti mapampanunot tayo, so we need to realign our focus. In verse 7 and 8, and the angel of the Lord came again, the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. Mangang kagat niya, dapat biyakyam. He was redirecting his focus. Adapay turungan, mangang kagat, adapay aramidam. Isubli na, i-realign na, kabsat, ipulang na. So at times we get too stressed and we get taken, distracted, ti mind tayo, we need to realign our focus. He arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. He wanted to die. Kaya't kung timatay, this mood was dragging him down. Diyay nga panunot nga mataya kon, isun iti mangipababa. And listen, adu dagiti panunot nga isut mangipababa ka tayo. The angel, what did the angel do? He encouraged him. Mangang ka. Agbiag ka, habo pang panunutan ti matay. Tagbiag ti panunutan, saan nga tamatay. Ang mo yun, dadigid nga, kahit kut matayan ko na, saan nga tamatay ti panunutan? Taagbiag. Hello? Panunutan ti agbiag. Mangang kakit di, kit ni adapay ubram. Tamatay ako. Saan? Mangang kakat adapay turungam. See, that's what the angel did. Redirect the focus. Very clear? Oh, sukatan tayo, dagiti madi apang panunutan tayo kakabsat. Change your mindset. Number 4, review your behavior. Review your behavior. Verses 9 and 10. And he came thither unto a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, what doest thou here, Elijah? Ano ubram dito Elijah? Simbong bat. Verse number 10. And he said, I have been very jealous. Madijay attitude na. Makaimo na. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altar. Legitimate kid dijirik na naya. Agimon gaputi apo. Okay? And slain thy prophets with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. So look at the pattern of his thinking. Agimon at gaputi apo. As Christians, madadagsanan tayo di kasasaad ti lubong. But do not take all the burden on you. It's on God. You are just a servant. Don't take everything too seriously. It is serious, but not everything falls on your shoulder. It's on God. Apo ko na nakastoy, kala isumutan kakabsat imangi baklay nga minan di jay. Kat gapo ka di jay, han na usto di jay turungan nan. Kas deno da duma, when we feel we are the one in control, no, it's God. Kat ko na nagat ni, kita nyo pa jay, di jay ng constitute pattern na, may saak lang nga nabatin. So sometimes, as a Christian, we are burdened for the world, we are burdened for our children, we are burdened for the people around us. But you cannot let a negative trace nga mabatiking ka, gapo DJ pa ng pampanunot mo ka DJ nga parikot kan problem. Di mo ipalubos, nga ti ibati na king ka, bad mood. Okay yung burden, pero hana dapat bad mood ti ibati na king ka. Review your behavior. Makita yung kakabsat. Number 5, renew your mind.
Renew your mind. Baliwam di panunod mo. I continue to read. I have been very jealous for the Lord God. Kunana, 11. And he said, go forth and stand up before the mount of the Lord. So, dito yung kakabsat nga nagsauti apo, di gingined, God was not there. And then apoy, God was not in the fire. And then still small voice. Ano, Bram, dito Elijah? Nagsimple, di ko ti apo yan. Ano, Bram, dito Elijah? You know what the Lord is saying? Madiditi turong mo, maditi panunot mo. We need that moment when the Holy Spirit will tell us, madidita pang panunutin. You are thinking from a wrong position. Mali yung position mo. Baguhin mo. Renew your mind. And number 6, restore your direction. Agsubli ka kakabsat ka DJ dapat nga aramidem. In this case, DJ trabaho na kas adipon tiapo. Look at how the Lord corrected him. 15. And the Lord said, go return unto thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. You know, amoy dito napasamak, listen. It's comforting kasi idinakitak ti verse 16, and Jehu the son of Nimshi shall thou anoint to be king, and Elisha. You know who is Elisha? DJ simukat king kwa nga prophet who received a double portion of the spirit of Elijah. At the moment when Elijah was depressed, God was trying to lift him up because adapay nabati nga dapat nga importante nga aramidon na for the sake of the nation. Listen, maybe you are down, depressed, and discouraged right now. And this message comes to you just like God telling you, you must stand, you must maturog ka ginanakagat na adapay kayat ko nga paaramid king ka. So kung kuna dito, kahit kumatayan, detalak kayat mo, umahana isot kayat ti apo. Adapay kayat na nga aramidan tabiyag mo. Ibatam deta nga panunot. I-redirect mo ta panunot mo. Kitam ti apo, di kayat na nga ipaaramid king ka. Hangko kaya na banog ako, maturog, kapela nga ruda. Agsarita tato no makariing ka. Oh, tawagan nakto, textan nakto, friend, counselan kan tumanan. See? Look at the pattern here. And you know what happened? He anointed Elisha. Kat ni Elisha kabsat became the next prophet for the nation after Elijah was taken to the Lord. Kat ni Elisha, grabe. Amo yung nakabilingal isuna, idinatay ni Elisha. Dito next ha? I-emphasis ko leti napasamak. Ini Elisha, idinatay, intabunda. Aday itabunda mo, nga naigiddan, nga natay mat. Di pa nang itabunda, handanaan na dang kakabsat, nasagid deti bangkay, di bangkay ni Elisha. Idinasagid na di bangkay ni Elisha, nagbiag di bangkay. Kitam ti power ti apo kun Elisha, natay lang arudon brad, adapela power na. No impalubos ni Elijah nga kasjay, at nakumati Elisha kakabsat. Dati nga parents, let's not give up. At dadigiti anak tayo nga tumano. Isipin natin yan. Don't be carried, don't be dragged down by your mood swings, emotions, and thoughts. Remember this message. I-meditate yun to kakabsat. Dakamuno yan na dyan itinakisaritaan, itiapogin ka. Definitely, I believe this is a great help to each and every one of us. That's how you master your mood swings. And all of God's people say, dakala tulong kakabsat. To God be the glory. Every head be bowed, every eye be closed. Dear God, from time to time, at digiting at challenge apo, tulungan na kami. O kakabsat, nakita yo iti example tinasantuan nga surat, nagmayat di ngamin. Nakadudigiti tao nga mabalinte nga asitgan, no kasti nga madidigiti moods tayo. Pero gayam ti sa uti apo, at datoy nga naitalimeng, dagiti na imbalitukan, relevant nga pieces of advice, counsel, guidance, direction, no kasano tayo nga i-control digiti mood tayo. Will you pray to God right now? Just a simple prayer. Then I will turn this over to Pastor June. Maybe he could add some words on it and then pray for us. Dalangin tayo mga kapatid. Bow your head, close your eyes. Let's go to God in prayer. Oftentimes, you are not in the mood. But kailangan kakabsat, awan dito yung attitude tayo, you are very moody kung nadano ka. Very moody. Ag-change yung attitude mo asigod. Oo. Pero napintas dito yung message kakabsat, agsipod ta, it's scriptural,
nakita tayo ni Elijah kakabsat nga after the victory, imay nga Juan. sigod di pa nakaupay kang guana. Nakaupay, yes. No. Kailangan kakabsat, maintain na rin tayo, deta nga mood tayo. Anyaman, dagitirik na tayo, itid tayo amin, iti apo. Amen. Tapno, isot mangi-redirect di action tayo. Nagpintas di jay rest, relax, exercise, sleep. Tamang kain, hindi sobrang pagkain. Okay. So, to God be the glory, agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami apo ta, dagiti amin nga kanito, at iti sungbat na, kat dahito iti kararag mi apo Diyos nga sungbat. Many times you are not in the mood. Panunutan mi, dagiti ado nga parikot ken problema, panunutan mi, dagiti ado nga pagkasapulan. Ket numaminsan ko nami apo, nasaysay ata mataya kon. Ngamgayam adapay plano ti apo kada tayo. Kaste devotion tay bigat. Why do bad things happen to good people? Ket numaminsan apo, adadagiti pasamak ti panagbiag. Ket maawan ti puso ken panunot mi apo ngagtultuli ag serbiken ka. Ngem no umasidegkam ken ka apo. We relax. And Lord, we forget the things that we cannot control. You only ask us to do what we can do, and we can ask you what we cannot do. So nga, Lord, help us to rest upon your word. Help us, Lord, to have the strength to continue and go on in the midst of trials and problems in life. Whatever need we have today, we can ask you to bless us and guide us, because there are yet things that we need to accomplish into our life. Lord, help us to maintain a good testimony and also a good life as we continue to do good. And Lord, even people will not appreciate, like the message this morning, help us to do good anyway. So ituloy na kami nga bantayan sa lakniban, agyaman kami apo dito nga mensahe. Ket mangted kumati adal kada kami nga i-meditate mi apo dito apasamak ken ni Elijah. Tagayam apo even in the midst of trouble or victories. Apo Dios dito mood swing iti panagbiag mi, masapol ko mga ma-align iti pagayatam. Bless your people. Bless everyone in a very special way. Thank you, Lord, for this Sunday. It is the 30th anniversary of HBBC. We look forward for your greater blessing. Continue to use your servant, Pastor Pruby, to minister to us, because there are yet many things that needs to be done to the salvation of many people around the world, and also, Lord, to encourage people who are being discouraged by circumstances. So this message is a great blessing to every one of us. So if you are not in the right mood right now, I hope that the Lord will set you in a direction that would change your mood. Bless everyone in a very special way, and the rest for the hour. We give you all the praise, the honor, the glory. In Jesus' name, amen.